Vemwe narua iri tariki 21 mweri-ini jwa iri mwaka-ini jwa 2023 amana nteto ira nkureterete ni mukarigite wa ngwataniro ya bunge Bamero John Mutunga kuga batereti muchemanio jwa ntuku egoro jwa kugwatithania ngavana na MCA. Bamwe ba MCAs kwariria ngwataniro ya egoro bakimeneria baria bakuga MCA kabaranenkerwe mbete ingavana kenda baiganwa. Atongeria bathirikari nthiru kurita maoni jao iguru ria ngwataniro ya egoro bakiuga nandi ni kagita ka Mumero guketha witi na mbere. Kiama kia TSP kujukia kanya ka baria bakai mbungene ya Tharaka Nithi. Niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chetu chiriambiriria thaiji. Mubunge wa Tigania West uria niwe mukaririgite wa ngwataniro ya abunge Bamero na ugite abunge batamenyithitwe kana gwitwa muchemanio jwa ntuku egoro jura chiarire ngwataniro gatigati ka mbunge na ngavana wa Meru. Nkurukina atherete na kuga batira mutumite mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambuka Ilemia kubarungamira na kuga bonoka bagetera ugambi bwa munini wa Rais Rigathi Gachagua. Abunge baba ibare okire michemanio iria gwa ntuku ithatu yatongeretwe ni munini wa Rais ende yarema guchiara ngwataniro. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nairobi ni aranirite na mubunge ojo na atubanganiria riboti eji. Na kumania ne karikire ntukurore msizi babunge ya kaunti Meru gotirima na gavana Mwangaza bakethania bashonshaninya kurekanira na ndindeto ntuko no kumakire ukundike bunge ba kaunti Meru batongeretu mukarigite wa mubunge rotero Tigania Dr. John Mutunga bogite bakwato ntumba ruega na kwegana ende kumenyakane bobwega bobatithiro baithingatira mokonojo MCAs abagetera ndore shindeto obisine munio Rais Rigathi Gachagua aja Nairobi shethro shekinyira muthia inkwirigira tuketha twina gikao kira tukomba gwitikaniria twinthe turi atongire wa Meru na twitikaniria na ngavana nontu mantu ya kwaganira ndoni twitikanirie kirwa rira twari rwa kwa Gachagua imantu ya makai atigere twitha twina wiyano kana ngwataniro ya mantu yonthe kou ingwitikia rira munene Gachagua akalaunchi Meru County agreement yayo mantu yonthe aketha thiri tugathiganiriti in everything. In short ko babu abugetera Mwanka Gachagua DP Gachagua dirento cha ingwitikia tugetera Mwanka ri deputy president jakarikia mantu yo twita turikani na rwari rwa twari aru na tukwenda kuwa itali ru rithuki itali rirega na tukwenda kuora baturire goro gwetikaniritie kimantu ya yari mbere ya mwaka yo no bukuri. Dr. John Mutunga arenderia akauga atiri bote gikundi kia bunge ba kaunti Meru MPNG batamenyite mibango ekarikarire na konekana ko murungamiri okurunde ne kaunti Meru Karambuka Ilemia hata barungamirite kutirare mbango ya ntewetikia mheshimiwa Ilemia ko wari muntu representite mheshimiwa Ilemia represented ari wengwa as Meru County women representative na karari Meru nonto anga speaker rombori aketha ndi Meru na mbere talira bakwenda kuyukia ingwitika naringire bangi na pengine mheshimiwa Ilemia thira Meru amara na ndineje akujire inotumbia witness kimanto ya ikarika ntewetikia nika represent anybody nonto tutradi ni noe nante kumekitha na riti atongire bangi na tiatu kuwa imakosa babithirie turuororo ne kanire eta ku witness sawa lakini tukwirigira me mantu ya tarira kia Meru County kwe mantu ya kuwata ginya MPs non tumenya kwaganira Anthony tiago kwaganira Anthony aki kiri MCA na governor ya wita accent Mwanka ya kinya MP kimantu ya maendeleo ya kuwata MP ya kuwata MCA ya kuwata governor kwa hiyo imantu ya twariritie tuthia twina ukiri na kwea neshima kiri atongeria bonde kwa hiyo ngwitikia rwario ruru ryo na nonto bogitumi ikinande Dr. John Mutunga na tumburirite atira mushumujo bangeja Nairobi kiume kituri jokorani nyakwirana
ni atia kureta itire kinya county assembly Meru iba twitite ruju turi atongeria ba National Assembly tumba kwa kugarania abo na batwelezora bathirie na gitumi bathirie mantu yo. Have you summoned them or they have summoned you? Can I just an agreement they have requested us to join them for lunch. Iba twitite lunch ruju baraba konura twitatwaraniria bakeya Nairobi na kinya atongeria bangi babaketha bakionekana batweleze urabaretetire na tubo atirenya tunontu imantu amega itha jau jaria unajo jangi tariria kumakirikanya ni mtu wetu jara tureterete ati tumuri kinya kubagabagua ni ati muchemano jwa ntukwegoro katikati ka gavana Kawira Mwangaza ni msisi babunge kaunti ya Meru jurabangani na mpwempwe kenda kuthina mpathukano katikati ka MCs wategere MCs 11 bora baguciathora na gweta kumukethia gavana Kawira Mwangaza obisi newe arakurerikana bangi kirurumbe ibro banga gweta kumukethia ntukwegoro na nyantukwenarwa na kona ndeke kenda kuthira karata gaka kwa bangwa kumugwata gavana Kawira Mwangaza ogeni kire bunge kaunti ya Meru kenda kubakethia bonde nke reporter Ntoshauru TV kumaja kingina ngirifoke Nairobi mbita Boniface Mungera. Nyuma ya rwimbo rwa gutumiria muthia jwando gatigati ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MC bambunge ya kaunti ukuringwa ntukwegoro ntukuyana bamwe ba MC ni bachumiritie kwariria ngwataniro yeje akiaria MC wa kanuni Josephat Mugambi ni ameneretie bareba kuga nembete MC arethiritu akibakinenkerwa ingavana kenda kuthiria manto akiuga ijini ngutu itina mwerekera akiaria nawe MC wa Igembe Status Mutiria ni arombete ya Meru urekeri ni ontubwa kurita kwa maendeleo ndendo agatigati kao na ngavana iramatite kwa mieri 6 muthingatano akiuga nande nikagita ka maendeleo kabati Dennis Mugendi na aranerite na atongeria ba na atutumira ripoti iji. Ngwataniro irikitie ikuonekana katikati ka gavana Kawira Mwangaza na ma MCA nandi Mumeru nawe augire ntutanise ng'ombe nyaki nio ithigithairwa nthi akari bare athirani bo barombiti kunyikira muno gukurukira ndwa ya gavana Kawira Mwangaza na ma MCA na nandi bari na kya kugwirerwa nikuthani baije witi na mbere bukonekana meneneji maturene ona kinyamiciene uningo sokeria awangabana Kawira Mwangaza nkatho nyinge muno nonto bokwatanira na MCA ndatarite MCA kenda ethro ainkathi yokinyila ngavana Kawira Kawira Mwangaza awete ate ito muringa yathimo twetwe ngwa itwaiti na takuwa nende nonto Kawira ngo sokeri nkatho nyinge muno pio na kinya 2027 kure kwa noye kurenge nonto nurawatanire na nkathi irangatu kinya ngyo kinyila ate tria twabi gibikito iritu muno nonto bangwataniro eu nonto tukomyanjira tukabwithirwa ya nara wetu risabu tusumbuka muno koetweka maiya iyo tusemania na barabara ithukangi turete muno ngwataniro withero na MCS na Kawira Mwangaza nono kona nonto kwitha Kawira Mwangaza ka na MCS kuthia kinya supplement material ibo basaina na bakaro musedira no mandilo ya Meru yo choka nyuma kwa excellence Kawira Bruna batu come down bura come down aba msinya baba the prudence nyawa the bara bakimnya at least nya Kawira nyoka zuri ye ora nyawa zuri edi ngoda kwa nto ndo atenda ngwataniro na kanire na MCA na gavana excellence Bishop Kawira Mwangaza beke ntukimwe dai kabati kaende masinani tukire mairo barabara tukire ana school fee na ingoda kwa gavana wetu kwina tu beto tu nabo banene no bara baterwe ki yes babenda kwa mawaziri kuna mama eta wa Harriet Kadata itwisi to ananga ni to la no mwitite no kedo mwangwe kinyawe mam watu ngira we to wibo entu garuari eri mininga ta no nembe ya ni baba fa fo muguma kendo kenge gabiele bakawatanira ngabana ari obisine gavana nenda leo itangwe mazinani nonto ari obisine 2027 yeyo aka na moji ruthe ne iji ne tusemanitie na MC wa kanuni Josephat Mugambi ure baba ingi bayita chairman na ri twathira kinyabono ngwataniro ibarendaga na bare na baba gwita bagitambagia urongo kuga MC abare ini Kawira ni endi ntonde ciao gucokera ngavana nkatho nonto nya wawe nkorweke kwendama
na akaua waimatha na inya batu itugwitikiria na inkwira antu bonthe bareke propaganda no nto bainge no kuona ke social media barua nanga MCAs baretire wonka MCAs impesa banenkerwe batu itukura mushara na by the way nyao ya kolele MCAs baba ingiara te antu bora omea mun MCAs re aerongwira no kuona bonthe antu ibangite ende batu to yara no nto bakuritira antu ngwete te mea itatu thano pesa aitha to saliti antu beto andu ngwete kia majority 99% nya antu bara barendete ngwataniro ende na gengira onde ke muntu rombike gwethera kiara cio mwe meo thingwete katero inyo wo kuri antu barenda ndo be yendelea kuruga kenda bomba kufaindika kana bomba kuendelea ku neno ntu mea ndo ithererio kureta kengava nonge ke speaker kanete nara ke MCA kendo na bya kuri ndo itobera moteri wi yara ingiro yoro batu turombete murungu muno turitaniria ngwe myake ene wirio na yeta thuru ongerete na kuga bari MCA bakaritie ngavana Kawira tarume maigone tairia rikone tha ngavana Kawira inyere nio inyambungera twe mugario iria riko ureta tege bora mwese aria garacheria asa mugretiana ende tha imantu ya kuimpeach kana ndwa utisio tukwenda miru no te muntu me akuyanwe na mantu yonto ya u no ntuinyarira twatonyere o twanjiririe mantu twega kwena irumia antu bara benyumenga bana babenyumetu muntu ari ndio na gari TV-ne watu go muntu wonde na kurumana endu thai itukwenda okaringa bana nikenda omba kuritira antu ngwe mantu ya weta kuwa ngitukwenda kuritanga bana na ngitukwenda kurita speaker na ngitukwenda kurita CC yari yoso ke meru anyuma nontu ogia golele ke budget iga yetete kuingwa no tie gutwathithia sababu nimbi ni ndwera yithirite myake uyo meri uyo onde na itukuromba murungu munono wogia kwetha wena mathwani onto ayo gwete nyethera ni pate gweta bamwe wa beru bagiambunga tutenda na tutewata ni aringi ke mantu ne yoso meru anyuma kenda 10 na kuthirikiria ma minister budget na mantu jangi bakamukurukiria na boit na mbere county ya Meru ni kabati loriane ruthiomi rwao si bara twatere kuri requirement ira cia ni twaitha experience ya miaka 5 kana bura ukomba kwithorithete ngweu na inya thai turerenga bana yoro o ringi mbere tutura ne arete intobia we bionde no ntobira ngabana gareta te bia by the way bia Meru no ntu si aga umembe aga uma north aga uma central aga uma east aga uma imenti south na mantu yonde yetu na badu tuite kandidatie ma PS beje si bara batewi beje na tuka kurukia ndu na nyamba budget no ntu thaya tuite June process ya budget ni endelee kubwe 2023 2024 na inkomenya kundi gwirwere ro ne kandelero murungu embere ikiendelea na mantu yonde ngabana gareta na tika no gareta mantu yara atewetaniria saria yara yonde awetekiria saria county ngwetekia batu tukathithia yo na yara mumeru wengwa kono kwa antu bakuthithia aki ndene ya Meru county ingwataniro igikitwe kinyani MC Murithi Mutiria wa Ndiagembe East batika turavira zimwe kwena ngusano nyingi no ntu ningo indacia kuringana batu tare na county relationship nora se power kana ngugwe kwa ndenda wete witikito fulani ke executive ko mwangatha inda kompea ngona branch cia ko ithuki kona sibitari busi na issue uria taruanitie nkuruki iria ingi irumire kiri ntrimano iu ya MCA na ngavana Kawira kuna 10 million ward funds ira cia kieto ni former regime ko 10 million ward fund ira ruta 3 million cia ambassador milioni mwanje iyi isu tukade hukuma kitha kinjire tomba kunya na njira alafu next year kuringana ndo adisi tete no to respect kutura ya ngavana yoro na still kwa tu president deputy president akaruta ruling yake tuko Jumatano watu tena thina kenda kethi subsequent years uchi tekethi onto kuma next year tona kethi million 15 watu garanda na public tuko 15 minus 3 million cia ambassador itwero itwa thini watia Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua county ya Meru uria warungamirite ariti ngugi obisine bwa ngavana thirikari Nthiru Gideon Kimathi ni akathite CS Mithikali Nturi ni untu bwa kurimiria ngwataniro kinya mbere yayo kuoneka ntuku yegoro nawe uria wari MC wa Egoji East John Paul Kireria ni akenerete ngwataniro yeje akiuga ari na ma MC bakagwata Gavana Kawira mbaru kire ubangania bwa thirikari yawe uria wa umarukire jamutongeria wa baraba inge Victor Karethi na wenoretie atongeria kunenkera kanya ka mbere mirandi iria yari iri kwambirirwa ende tari karungu rwa thirikari Nthiru Muthurumuruki katutaririe
Nyumengwatana kuonekana katikati KMC na gavana wa Meru Kawira Mwangaza muthenya jwa iguru na ndi atongiria mwanya ibombite guchumiria nikenda kuonania kugure kwao. Wa mbere ndore mutongiria wa ndiko bishide banga na kaginda gakiraitu no Gideon Kimathi na ndi gitare gatugwiritwo mono turi antu ba Meru nontu igoro jora tutura kuromba ituronere gavana wa Meru na MCA bakiomba kweja amwe bomba kwaraniria bomba kuthiria thina kana misunderstanding irera ryo na betikaniria kumana ndi baitenguge baitira Meru nguge bara amwe nontu Meru akiwa thiriji yumene na nkethire cionekanire katikati ka CS mithikari nduri na Kawira Mwangaza agicokire mithikari nduri nkatho nontu bakona kaunti ya Meru ni biri kwithwa na thiri specifically ninguchokeria mheshimiwa mithikari nduri CS wetu wa agriculture kirithikare mheshimiwa William Ruto nontu mbere ma no tegere mweri wa December na for sure ona Meru itete boega na ona no mwanka president wetu atonyere mantu ya Meru nikenda tukomba kwerekana boega na uma Meru itete boega nontu ndo wendendelea kuindithuka so mheshimiwa mithikari nturi ore ali itubati kumwatuzo turea Meru tukauga na tukaritie boega na nontu noe ritho rietu kiri executive ya mheshimiwa William Ruto tumwikire inya nikenda leo ndere abakari ndikire cabinet mantu yetu akomba kujakaragia boega na atu nayo yo mashinani tumenyere tutika chunia mugwati mwana na mwana ali mugongo mheshimiwa mithikari nturi noe senior most kire executive ya William Ruto thai na kwa utumunengere all the support nikende guru na ala nayo akethia tukaritie boega na tutukimwakikaisha mashinani yaje tukaritie sawa so nituchugeria kinya mheshimiwa Kairemia nkatho ura atongeretie ngwataniro eje egolo ura turamunie ndene ya mbunge na tumwire mamu county na nautire ngugi njega na itukumuchokeria nkaro na akareka county iumaranjere kairi na ndiri bagwatane na ba mheshimiwa mithikari nturi baike Meru eje county yetu mbere na ati tukabaunga mkono na tukona matunda na thirikari ya national government tutuye mheshimiwa mithikari nturi na ngwataniro njega na president wa Kenya na deputy president na wendi wao nandi nikuonokeja kuthwa kwina thina kairi atongerie betho bagikara nthi amwe nikenda kuona thiri ikwalirwo ndene kaunti Meru itira umarwa na ndaromba mono signed yet executive na signed ya assembly na atongerie bonthe ba Meru twetekanirie kuma nandi guti mantu yetu ya Meru disagreement ya Meru ibati kuma Meru itete ku solved elsewhere tukaleta external parties ki mantu yetu ya kinyumbani kairi nike nontu ria tukumaria mantu yetu ome kwina bangi ba uteka advantage paga twathurana kinyankuruki na kulingana Victor Karithi ura wari mutongiria wa baraba ingende ne mbunge ya Meru augete kuguru kwawe nikona ngwatano ile onekene ndene kaunti ya Meru atika home MCAs betu na His Excellency Governor Kawira Mwangaza kuomba kuwatanira na mno kuomba kuwatanira bai Meru antu atu iko bawita kuwatanira Nairobi ndia ni ishima nene muno na ikuonania kuina maturity na kuina goodwill na tukwirigira beta na mbere ndi na kwaraniria na kwendanira mantu ni amaingi kenda mtu Meru omba kufaidika na ningwitikania na bore abakuga nandi ni maendeleo kabati na gavana ugo tukaya wasiwasi nontu kinyai tukara tukiuga maendeleo chap nandi mutu augire chap tutura kuina chap na inya Meru ituge maendeleo kabati na nontu ndagirwe kinya MCS bauga nandi maendeleo ni kabati titule nyume yao kabisa nitukugwatanira nabo ni maendeleo ni mete mashinani kabati ifike mashinani tufanyiwe kazi na Antoni akancha Bishoburia auga bojabo ja thinjiri ibarabangite maromba imbe batiria kagita kana barona jaka gutina thiri indi kagita gabe na kugwirwa nonto maromba jaka thithika atongire bothe bara mwe endi tukwenda kubura tubure na ndi nonto tukona bukugwatanira na tukona kinya sauti ire kumira it was amazing kuona bukiringana hug that's amazing na ndi tuko this the time kumba ku call the county to a solemn day maromba untu jabubo ari Nairobi na nani ntumiri atongire ba bonde kagita kathiri onekene ni atongire bonde bombe gutagaro rais nikenda bomba kukuche mirandi mwanya inja ndene kaunti ya Meru bwetu maera buratumire nontu orobo ariretie ni rais achokana kanira untu bubu kiri makamu we chokere nyo au uberobo bera ne turagwatanire na ndikenda Meru imba kugurwa ri tunenkere ni kamugate tutatubere kuma kingwatano retu
tikikira toburetera kamwanki kau buragwatanire nako no ntukabura akiri no tengo geira irendereaga ndenda buthithia kikao bweta bona president wetu Ruto no tukwe maendeleo yarachereri kagita kau bweta buturetere maendeleo no tukira tukwenda turi Ameru I maendeleo ende atongeri baba ariete akikwarakia mantu ya Meru yonka iba mureke naraura Nairobi imbi tumbo kutha kuma the national cake kiem budget yete kubwithore no tukwena supplementary budget ye kwari rwende kire national parliament imbi bieko bietu amana bubu mwandiki munene wa mwakiri aja ndene kaunti ya Meru takwira thirikari ya kaunti ya Meru amana MC batigire mantu jothe bakuthithia ndakwithwa jendene watho kwina sheria watirite mantu ja jonde baitikiritie kenda gutikethirwe kwina antu bagwita kotini go challenge mbecha kithare kwa dispersed ki ward kukethirwo kwina muntu wetete kurigeria mbecha ire ikariliswa nontu itesheriene kou only that is the only advice na ingekeno gekenene muno kwithirwa bakwatenderite bachoke baranirie na nontu ndene Meru antu barari bakuthama kinya investor baba inge bagwa bati invest ndene Meru nontu bora baronete otongeria buthuki bwa county yetu ibete bengane na antu bau babachokie ndene Meru babere Meru ikugiathiri ibeje beke otonga bwao nkiripotera Wuru TV mbita muthuri Muriuki. Kiama kia TSP nandi nikio kijukitie utongeria bwa baria banini kiri mbunge ya county ya Tharaka Nithi bobo ibweberete witikaniria bwa ukabere aria MCA bari bakurikania gutithirwa kwina rutere rwa baria banini ne kwithirwa member bonthe bari bakiama kia UDA na gia TSP na biama bionthe biari kiri ngwataniro ya Kenya Kwanza. Mwandiki wetu Wantito Kumantereu hatumenyithie nkuruki. Gikaro kia bithatu kia MCA bakaunti ya Tharaka Nithi kigitwe kiruta wira na rutere rwa baraba ingi gaki batari na rutere rwa baraba kai na ugu inyuma ya MCA bonthe baraba thurirwe kugua baumite murengo wa Kenya Kwanza arakiama kia UDA kia watire MCA 10 na oboro tabangi bathanthatu na kio kiama gia TSP kia watabairi na boro tabangi bairi bathatu bathurwa bari arwiriri kiumbe. Mwena uguru arua MCA bababana bakiama gia TSP ibairite iromba kiri utongoria bwa murengo wa Kenya Kwanza baitigirwa kujukia kanya gakiama kira ikio rutere rwa baraba kai iromba rirari tigiritwe na rekirwa kirore ni MCA bakiama kia UDA. Speaker wa gikaro giki John Babu ende natangachite MCA wa wadi ya Mugwe Jacob Murimindeke kana kiriko toe mutongoria wa baraba kai noe MCA wa Korotwa Lucy Muthoni Ndiga ari munini wake agetikia Mugai Nthoni kiri baraba kai kia jukua Impurity Wanja Mtwaritha urakinya we ni MCA wa Korotwa munini wake ari MCA wa wadi ya Metheru Nebat Ntwiga ora aijikene muno takinuthia. I urge members to discharge their duties with passion and dedication. Honorable members, it is worth noting that the above changes may affect the committees as currently constituted due to the provisions of our standing orders, and thus committee on selection may have to be reconstituted and subsequently reconstitute the other committees to take into account the new changes. The changes, however, shall take effect immediately. Atongoria bababa rutere rwa baraba kai baugite bakathi mbere kuwata mbaru thirikari watabura baruthaga bari rutere rwa baraba ingi. Wengine ambao wana wasiwasi na kwamba TSP wakiwa wanawakilisha wale wachache katika bunge hili mna shida yoyote, nataka kuhakikishia kwamba tutaendelea kushirikiana tukienda pamoja. Hatuko hapa kupigana na serikali. Tuko hapa kukosoa serikali mahali ambapo tunaona tunahitaji. We are not coming to fight the government. We are still in the ruling government. We are still in the Kenya Kwanza. What we are doing, we are not an opposition. We are a minority. So that most of the things that have not been able to be done in this house because of lack of the minority can be done. There are some committees that had a shortage
and we are coming to fill the gap. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Ne kuma kirirugono rurwa Samuel Gaishima ni otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja chokirete na Nteto Nkuruki.